Terkala sa Chief Minister ka Jela Assam ya ka jingkren labla jong Muhammad Yunus ubadayu nongelam Shipor kari Bangladesh. 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. Menteri Ramba ka Jela Assam kata Himanta Biswa Sarma hakasngi ublay ula penmi ya ka jubab ka basyaiba ya kitu kiba jumlin ban berngam ya ke India halor ka Siliguri koridor kabarit jongka kabala tipru kum ka chicken neck dakaba penpau ya ki jingdona haka jaka jongka Bangladeshi habashim ya ka jingtho kaba Himanta Biswa Sarma ula pos hapo ka ex ulong ka Bangladesh kadon artli kisner siar jongka baro ar kilong kiba kamret pat hakitu kiba juberngam yak India haka koridor jongka rendang siar kidai banbu jingken mau yakini ki jing sisharu kumju ka Bangladesh kadon artli ki chicken neck jongka baro ar ki kamret pat nanggong kadai ka prapau kilometer north Bangladesh koridor nadu dakin di Naipur hadu south west Garo Hills kano ka jing pentut hang ni kala ban peniaklat no shisndon ia ka thain rangpur baro kawai nakiwe pat ki benta jongka Bangladesh kabar kadai ka Chittagong koridor kabajengai arpu pra kilometer nadu South Tripura hadu Bay of Bengal kani kalentia kaba kamret banyak rendang siar jongka India kadai tang maka ka jing peniaso hapreng kanong ba kamai jongka Bangladesh ngapen pau tang ya ki jing sya ki bayadai bat ka jaka kibala ban klet lapen kot Chief Minister ka Assam habatho hapo ka ex kitai ki jingkren ki pau kum ka jingken tho ya ki jingkren badangshen da unong ai buj barang ba jongkari Bangladesh bat ubalayo ya ka khusnam Nobel kata Muhammad Yunus ubaha ka jingle jung syakari China ula batai ya ka than chate lamik ngi jongkari India kum ka bakhang bat duriau bat ka Bangladesh kadai ka than kanong sumar marway ya ka duriau ba kani ka jingya thermar keliang kalaja hapdeng ki khobor baka China kayarap ya ka Bangladesh ban penimbiang ya ka ketem lingsun hakapor jongka tmaba baar halar munirhat kabacengai tang shispa kilometer na Siliguri koridor kabal penmi ya ka jingsong kya bat tmai haki kenhun bakongsan jongka India.